Мына милли дуйгусу да, қайда сен алмасаң, мына Кавказда çok az edek da. Biri Derbent'te, biri Buynakski'de yaşaydı, Mahaçkala'da. Öyle baraydı kulara sanki en yakın öyle hanım soy akrabamda. Varıp misafirlik evlerine havaydı ki просто неописуемо, да, вот это отношение. Денмеген не var еді? Екі двухпудовые гири были, по 32 килограмма. Железная кровать, сетка, и алюминиевая кружка, чашка. Ну, кружка там консерва құтысынан неме kullanaydık. И мында мен привычка алған едім. Евдеп, это где-то 3×2 была будка такая. Не, кровать бірші жоқ, вертолет дейді көла. Хапыларын шығарасын, хапа, еве кірген азбара шығаран, таш үстіне қоясын, хапын, и төшесін бірші, ана іште ятма ерсі, мысапырмен. Уақытте бір-бірімізге ярдым етедік. Любой татар кесе керек. Мен бақайдым, ақиқатта кесе, бақам пропискасы шықты, выписался, все. Вот, то, что я буду кушать, и ты будешь кушать.